Ja sam Marina Vanjek, imam 39 godina, rođena sam u Zagrebu, živim cijeli život u Zagrebu. Diplomirani sam inženjer geologije i radim u INI već više od 10 godina. Trenutno radim na poziciji stručnjaka za razradu polja. To su zanimljivo polja koja su već 60 godina u proizvodnji i bude izazovno. Pa tipičan radni dan u biti kreće dosta ležerno. Uvijek je to neka onako jutarnja kava gdje sa kolegama popričamo što je novo, što bi trebali raditi i onda kreće posao, analize, što je bilo kroz projekt, što treba bolje napraviti, koju bušotinu treba optimizirati, koja bušotina je stala, koja treba malo pogoranac, koje bušotine će ući u projekt i kada ih izanaliziramo, onda kreće onaj malo teži dio, a to je uvjeravanje menadžmenta da je to baš dobar projekt. To je ovako jedan više tipični, a jedan onako izazovni period je kad se buši nova bušotina. Kad se povećavaju volumeni nekog polja ili neka nova otkrića, kada direktno doprinosite firmi, znači njena dobit raste. I to je najveći stres. Jer ne znate kako će sve ispasti, kako će to izići, da li na dobro ili ne baš tako dobro. Pa kada je stresna situacija, krizna situacija, prije moram prvo reći da bi prije bila strašno u stresu i bojala sam se grešaka. Mislim da niko od nas ne voli griješiti. Ali što sam starija i što više iskustva imam, znam da su oni sastavni dio života. I znam da moram ih proći, da ću iz njih naučiti još bolje ono što radim i da ću biti još bolja u tome. I mislim da je bitno jako okružiti se sa ljudima i naći rješenje problema. Naravno, nekad su situacije takve da morate brzo donijeti odluku, ali onda se ta odluka donese i ne mozga se tad nad tim, nego tek poslije. Kad se vidi rezultat donesene odluke. Inženjerke su spremne rizicima na poslu, makar mislim da vole biti temeljite i proučiti sve što može krenuti po zlu, ali su svjesne da bez rizika nema profita. Nažalost, dok sam odrastala nisam se susretala sa puno žena inženjera, općenito sa inženjerima. Više su to bile nekakve druge ekonomisti, medicinari ili tako nešto. Tek na fakultetu, kad sam ušla u tu srodnu struku, sam upoznala žene koje to žele postati i kad sam se zaposlila. Dosta imam kolegica, inženjerki s kojima radim i koje su u biti tu podrška smo si, potpora smo si i pomažemo si i stvarno im jedno veliko hvala na tome. Pa evo konkretno kolegica s kojom najviše surađujem i najbliža sam s njom zna za ovaj projekt i poslala mi je danas jednu lijepu poruku podrške gdje mi želi sve najbolje i da razvalim. Pa ženama koje ne znaju da li bi htjele biti inženjerke ili bi se odvažile biti nešto drugo, savjetujem da krenu. Jer onaj ko nije krenuo i probao, ni ne zna što ga čeka, nije ni uspio. Tako da bit će grozno ponekad, biti će teško, morat ćete možda jače grist, morat ćete se možda sa rogatima bost, ali uspjeh je onda poslije slađi. Što bi poručila mlađoj sebi? Pa puno toga. Puno toga i to je ona vječita, da mi je ova pamet i one godine, ali to tako valjda u životu mora biti. Mislim da bi prvo si rekla možeš ti to i drugo uživaj više. Tijekom školovanja i karijere definitivno su mi najveća podrška bili roditelji i sada zajedno s njima suprug.
No međutim, uvijek kada je neko pitanje, uvijek tati trčim vezano za karijeru. Uvijek je tata tu. Makar i kroz faks, bile su tu kolegice i sada na poslu, ali kolegice koje razumiju to i prijateljice. Znam, evo jedna situacija, učila sam za ispit koji je prijateljica već položila, isti smo smjer, struka. Ona je učila zajedno sa mnom i bila mi je podrška. Evo, to su te neke situacije koje vas guraju kroz školovanje, kad bude isto tako suza jer ne znam, nešto nije bilo i prošlo onako kako ste zamislili, a i kroz život poslije pamtite ih i osluce. Bilo je izazova u poslu i u karijeri, bilo je i suza i onih sretnih i onih malo manje sretnih gdje ste pod stresom i ljutnje, ali svih onih osjećaja koji su, ja mislim, normalni kad vam je do nečeg stalo i kad radite nešto sa srcem. Izazovi su samo jedan od načina kako nešto naučiti. I što ih više imate, to ćete biti oblikovaniji i uspješniji. Pa nominacija mi znači puno, sretna sam jako, nisam je očekivala i moram priznati da mi još više znači zato što je krenula od mog šefa, direktora, koji mi je rekao: Marina, ja mislim da bi se ti trebala prijaviti za inženjerku godine. Ja sam odmah zahvalila, zato što je meni to jedan vjetar u leđa, da ono što radim dobro i da je to prepoznato i zato mi puno znači, jer je to nekako od njega krenulo koji zna što radim.